intare zasaramwe zimaze kwinjira muri centre ya Kiriba. The breaking news. Intare zasaramwe zimaze kwinjira muri centre ya Kiriba. Makuru rero akemeza ko ibirometero 12 rwose 17 kugira ngo uje. Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho burumwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atoso y'abarabana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi ni kwigenekerezo rya Tenda Kigarama 2025. Rero tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda vyibonekeza mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Muri amakuru tugiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Turaskugaruka ku makuru ariko aragenda yagwa ku mbuga ngurukana bumenyi agaragaza uburyo Burundi buri gutegura abantu bo kuza guhungabanya umutekano w'u Rwanda nk'uko bimaze gutangazwa na bimwe mu bimenyesha makuru byo muri aka karere. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na za drone Burundi bwamaze gutegura zigomba gucungera imbibi zihuza iki gihugu na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko ku mugezi wa Rusizi. Turaza kureba rero ibiriko biragenda bigaragara byo gucungera umutekano muri iki kibaya. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'uburyo M23 ikomeje kugenda ijya mu bice Fardc ndetse na Fdnb bari gukoramo repris stratégique bakavamo, ariko kuri ubu bakaba bakomeje n'ubundi kugenda bagaragaza ko imirwano ikomeye ishoboka kandi ishobora kuza guhungabanya byinshi. Turaza rero kubabwira uko ibi bihagaze, tubabwire ibikomeje kugenda bigaragara ndetse nuko mu bindi bice byifashe. Turaza rero kubabwira uko urugamba rumeze mu misozi itandukanye icungamiye Uvira, aho bitangazwa ko Rumbishi ndetse muri Katanga ibintu bitameze neza, aho abaturage benshi aribo bari kwerekeza. Bamwe bagikerami mu ntara ya Tanganyika, abandi rero bari kujya Rubumbashi muri Katanga. Turazoro kureba uko ibi biri kugenda bimera ndetse n'andi makuru akomeye bamwe mu bari muri ibi bice bariko baragenda batangaza. Hagati rero turaza kubabwira nibi akemeza ko ibirometero 12 rwose 17 kugira ngo ugere Uvira. Passion yazamutse. Turaza rero kureba icyo abarundi bari gukora. Amakuru yamaze kuyabona nibyo koko bageze muri ibirometero ntabwo babeshya, ariko igisirikare cy'u Burundi nacyo cyamaze gutegura ubundi buryo. Turaza kubibabwira mu buryo bwa gikomando, tubabwira uko biri bihagaze. Turaza rero kurebera hamwe ibijyanye na operation, turebe ibijyanye na advance M23 icyo Fdnb ikomeje kugenda ikora. Turareba kandi ibijyanye na radio communication iri gukoreshwa, turebe troop mobilization. Turaza kandi kureba infantry platoons zamaze kugira Kavimvira Gatumba Axi. Turebe kandi Frdc brigade ya 341 yamaze kuba yagera ku mirongo imbere y'urugamba. Turaza rero no kubabwira ibijyanye na armored personal carriers APC, turebe defensive parameters. Turaza kandi kureba kubera muri quartier Lombe na quartier Murongwe, turebe biri kugenda bibata yari. Turabwira joint defensive posture, turebe biri kugenda bigaragara aho Fdnb yamaze gutegura tayari blocking position mu misozi itandukanye Uvira. Turazoro kubabwira print infiltration attempts, turebe kandi stabilization the front lines uburyo bihagaze mu bice bitandukanye. Si ibyo gusa rero turaza kubabwira flanking maneuvers, turebe to plunged attacks ziri gutegurwa neza hano hafi y'igisagara cya Uvira. Si ibyo gusa rero turareba kandi bijyanye n'ibiri kubera kuri supply roads cyangwa supply routes zinjira mu bice biva ahitwa Kalundu. Turaza kandi kubabwira uburyo Fdnb ikomeje gukora rapid counter deployment neza ku mupaka wa Gatumba na Kavimvira. Turebe aba commanders ba Fdnb bashya bamaze kuzanwa bahawe intego ikomeye, no retreat no far back beyond the rat defensive trench. Turebe rero uko bagiye gukora akazi gakomeye. Turaza kandi kubabwira
ibijyanye na main firing discipline yamaze kuba yakirwa imbere. Haje kandi infantry squads ndetse bafite n'uburyo bwa night vision devices, aho rero bafite ibikoresho byo kurwana nijoro. Turaza kubabwira ibijyanye na forward observation post, aho rero hari izatera ndetse n'ibindi bikoresho biremereye. Si ibyo gusa, turaza kurebera hamwe ibijyanye na reorganization unities, turebe premier company urban combat, aho rero hamaze gutegurwa ndetse Kinshasa indege yamaze kurandinga i Bujumbura yajemo abasirikare kabare mu bijyanye no kurwanira mu mirwano bo muri bakaba rero bafite ibijyanye na heavy machine guns, ndetse turebe elevation advantages Frdc sigaranye, ndetse turebe n'ibijyanye n'ibikugenda bivugururwa bijyanye no gukora akazi bitandukanye nuko zagenze. Si ibyo gusa rero hanga turaza kubisesengura gisirikare, turebe limited counter offensive to platoons zamaze kuba zazanwa, turebe kandi n'ibikomeje kugenda bigaragara aho bivugwa ko M23 ikomeje kugenda igorwa nayo na land na ground mines cyase za mine ansoro zagiye zishyirwa mu bice by'ubutaka Katogota, zahitanye abasirikare benshi bama 23 ndetse n'abaturage nk'uko amakuru yatugezeho bigaragaza. Ni mu gihe kandi turi buze no kureba uburyo ki abarundi bakomeje kugenda bashinjwa rimwe na rimwe ibyaha bakora. Murabizi hano tuvuga amakuru adafite abogamiye, tubahaye ikaze ku rupapuro rukomeye rwanditseho amakuru atose yarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu. Si ibyo gusa rero turaza no kujya muri Masisi tubabwire ko Fardc yateye ibirindiro bya AFC Ikatare ndetse no muri Ikinyumba ikoresheje drone. Turaza rero kubibabwira mu buryo bw'iramvuye. Banywanyi rero munyemere duhere ahari amakuru akomeye ashyushye kandi agezweho. Tubanze tubabwire uko Fdnb ihagaze ndetse na Fardc kuri uyu mugoroba. Birumvikana batatswe umujyi uri gusatirwa, nabo bagomba kugira icyo bakora nk'uko rero amakuru ahari abigaragaza. Ni munyemere tubicacangure tureba akantu ku kandi, turebe biri kugenda bikorwa ndetse nuko kugeza ubu ngubu abaturage bari kugenda bahunga umwe ku wundi, aho rero kuri imirwano isenya ntiyubake. Aho rero M23 ishinjwa gusenya amahoro yubatswe kuko ariyo ya mbere yatangije imirwano. Kisekedi muri Paredona naso baravuga ko ibiri kugenda biba bihabanye n'ibyo yatekerezaga, kuko yarazi ko kuri ubu ibintu bigiye kurangira, ariko suko bimeze. Byabaye chambarde byifashe gute? Nivyo reka twinjire muri Uvira ku mugoroba kuri uyu wa kabiri ku igenekerezo rya 9 Kigarama 2025. Amajwi y'abaturage bariyo, yaba abo twavuganye ku murongo wa telefoni ndetse n'abanyamakuru ku mbuga ngurukana bumenyi, bakomeje kwemeza ko AFC imaze kwigarura ibice byinshi bizegeye umujyi wa Uvira. Ijambo ingabo z'u Burundi Frdc bari muri operasiyo y'igisirikare ku rwego rwo hejuru, ndetse ko ubu ushaka kubimenya wareba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku magroupe ya WhatsApp. Za maiti zikomeje kugenda zisakara, amaraso akomeje kugenda ameneka, yaba ku ruhande rwa Fardc, Fdnb ndetse na M23. Ikibabaje giteye agahinda ni abaturage b'inzirakarengane iyo batazi n'ibya politike bakomeje kugenda bapfa, yaba baraswa na Frdc cyangwa se n'abaraswa na M23, dore ko isasu kenshi rishobora kutarobanura ibyago byo bikomeje kugenda byiyongera. Ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa kabiri, ibikorwa bya gisirikare mu duce twa Kasenga, Murongwe, Kavimvira, Kiribakodo byiyongereye ku rwego rwa nyuma rutigeze rubaho mu minsi yashize. Fdnb na Fardc bari mu gukora ibishoboka byose kugira ngo bakingire Uvira ndetse ntibashe kwigarurirwa na M23 ishakira hasi no hejuru, dore ko no mu kiganiro kimaze kubera Igoma Bertrand Bisimwa ndetse na Corneille Nanga bagaragaje ibigiye kuba, bagaragaza ko bagomba gutabara abaturage, ariko kugeza ubu ngubu nta na rimwe umuturage buri wese avuga ko ari we arwanira, ntibaramenyekana uvugisha ukuri, kuko Fardc igaragaza ko itabara abo M23 igirira nabi, M23 ikagaragaza ko itabara abo Fardc igirira nabi. Gusa ijyari nuko abaturage bo bababaye, abazi iby'intambara barabizi, intambara irasenya ntiyubaka, ariko abahanga mu za filosofi ndetse n'intambara bavuga ko intambara ushaka amahoro atangiza intambara, ariko benshi bumvisha intambara umutima urakuka. Ku isaha ya 12 za nimugoroba, radio communication intersabute n'amasoko y'abaturage
bari hafi ya Kavimvira boda batangaje ko habaye trop mobilisation idasanzwe FARDC yongere infantry platoons zayo mu gice cya Kavimvira Gugana Gatumba akaba rero iyi alert yongera w'abasirikare biravugwa kandi biremezwa ko FARDC Trua Sakanteye batayo yari yigecitse intege mu gitondo kubera heavy sharing yahawe reinforcement zivuye mu gace kayitwa Baraka kuri ubu rero bakabongiye kwishajara imodoka za gisirikare zo mu bwoko bwa Armored Personal Carriers APC zagaragaye zigenda hagati ya quartier Lombe nayitwa Murongwe zikize ku murongo wa defensive perimeter yiro n'intera ya metero 800 uvuye ahari kubera imirwano ikomeye abasirikare bombi bari gukora mu buryo bwa joint defensive posture aho rero buri mutwe ufite aho uhagaze Fdnb banda kukurinda ikirere cy'umupaka w'u Burundi bakora blocking position ku nzira zishobora kwifashishwa na AFC M23 yinjira muri Uvira. FARDC yahawe inshingano za stabilizing the front line no gukoresha uburyo bwose ndetse n'ibishoboka byose kugira ngo bakore preemptive infiltration attempts z'inyeshyamba zagerageje gusatira uyu mujyi ku isaha ya saa 11 abaturage batuye Kasenga batangaje ko imirwano yabaye mu rwego rukomeye cyane rwo hejuru ahagaragaye mortar fire 90 mm RPG-7 anti-tank systems, light armored vehicles, technical cars with full mounted PKM and desk 12.7 mm. Usibye rero ivyo harandi makuru avuga ko uyu mutwe w'inyeshyamba wakoresheje uburyo bugezweho bwa flanking maneuvers aho rero bagiye bategura two-pronged attacks inyuze ku murongo w'inzira z'imbere mu batuye muri bice nk'uko rero bigaragara biro bikaba bibaye mu gihe AFC M23 opportunity yo kwinjira mu bice bya Murongwe kugenzura supply routes zimwe na zimwe zigana ku isoko rya Kalundu nk'uko rero bigaragara mu gihe mama ko yarati tukomeje gusatira Uvira ivuye mu majyaruguru n'uturere twa Kiriba. Fdnb irashinzwe gukora ibijyanye na rapid counter deployment mu gice cyegereye umupaka wa Gatumba ndetse na Kavimvira. Abakomandazi ba Fdnb babwiye abasirikare babo ko bagomba kugendera kuri itegeko rikomeye bagize bati no retreat no far back beyond the last defensive trench. Nta musirikare wemerewe gusubira inyuma mu birometero biri munsi ya 2 avuye ahari kubera imirwano. Buri section command irasabwa mounting firing discipline no kutemera ko M23 ibacengera cyangwa se basubiza inyuma. Fdnb kugeza ubiri gukoresha infantry squads ariko zifite night vision devices kuri uyu mugoroba ndetse na reconnaissance teams ziri gukurikirana enemy movement mu duce tw'ibirunga byo hejuru ya Kavimvira. Hari kandi forward observation post ziri gufasha kureba M23 terari iva mu bice bitandukanye. Hari kandi special unity ya Fdnb yashyizwe mu gice cyarukoko igamije kurinda ko M23 yakoresha inzira y'ibishanga yinjira impande zirinzwe. FARDC na Fdnb nyomo gutakaza ibice byinshi z'uruhererekana imirwano kuva Kiriba kugeza mu muhanda Inyange ugana Uvira bari bamaze gucika intege mu masaha saa 8 z'amanywa. Gusa ku mugoroba habayeho reorganization of unities batatanye rero mu gitondo ariko baza kwihuza nimugoroba aho premier compagnie Fardc ishinzwe urban combat yashizwe imbere mu rwego rwo gufasha ndetse no gucunga inyubako ndende ziri ahitwa centre commerciale ndetse na heavy machine guns zashyizwe mu nyubako zifite elevation cyase zifite uburebure nk'uko rero bigaragara. Combat medics bahawe rero zone idasanzwe yo gukoreramo kugira ngo bavure abakomerekeye ku mirongo imbere y'urugamba ndetse n'abaturage bari kugirwaho ingaruka zikomeye n'imirwano iri kuba. FARDC yiri gukoresha 60 mm mortars, PKM belts, forward fire controller ndetse binanavugwa ko abasirikare b'inararibonye aribo bari guhabwa aka kazi kuko ro bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru agezweho mu basirikare abari imbere ku rugamba baravuga ko kuri front line hagati ya metero 600 uvuye mu gice cya Kasenga hafatiwe aba AFC cyane se aba M23 kuri ubu bataratangazwa umubare. Hari rero defensive line ihuriweho na Fdnb na FARDC iri hagati ya Rombe na Kavimvira.
M23 iri kugerageza gukora mu buryo bwa plumbing attacks n'amatsinda mato agamije kureba henshi hakomeje kugenda habera imirwano ikomeye. Ku isaha ya saa 12 Fdnb na Fardc bakoze ikintu cyatunguye benshi, icyo nakita mu buryo bwa gisirikare limited counter offensive. Bahagurutsa platoon ebyiri zifite amasasu menshi cyase high armor road bagamije gusubiza inyuma M23 mu gice cyari kiri hanini, ndetse biza kurangira bitagenze neza. Bageragezaga kandi guhagarika penetration attempts za AFC zari zifite intego yo kugera hafi ya stade hafi y'ibice by'umujyi ukomeye wa Uvira, ariko kugeza ubu ntabwo bibashije gukunda nk'uko amakuru atugezeho bigaragaza. FDNB yakoresheje smoke grenades kugira ngo ihishe movement zayo, bikaba rero byagezweho. Hagati aho mu yandi makuru akomeye akomeje kugenda tugeraho nuko ubutegetsi bw'u Burundi ku wa mbere kugenekerezo rya 8 bwasabye imbonerakure umutwe witwara gisirikare w'urubyiruko rwo mu ishyaka CNDD-FDD kwegera umupaka w'u Rwanda baganategura abantu bo kuza guhungabanya umutekano w'igihugu. Icyo ni icyemezo ubutegetsi bwa Gitega bwafashe nyuma y'uko kuva mu cyumweru giheze bwijunditse u Rwanda babashinja kurasa ibisasu ahitwa Rugombo mu yahoze ari intara ya Cibitoki. Icyemezo cyo kohereza imbonerakure ku mupaka cyafatiwe mu nama y'abahuje abayobozi b'imbonerakure mu ntara ya Butanyerera, by'umwihariko muri komine Kirundo na Busoni zihana imbibi n'u Rwanda. Amakuru atugeraho nuko inama yabaye saa 8 z'igicuku iyoborwa n'uwitwa Nzabimana Jean Claude ukuriye imbonerakure mu ntara ya Butanyerera, aho mu bayitabiriye harimo umuyobozi wa polisi mu Kirundo. Nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara, u Burundi buriteguye kandi bukomeje kugenda bukora ibishoboka byose ngo bwirwaneho kandi buburizemo bijyanye n'imirwano ikomeje kugenda iba. Biteganyijwe ko izi mbonerakure zizafatanya n'ingabo z'u Burundi mu kurinda imipaka ihuza u Burundi n'u Rwanda. Andi makuru aravuga ko u Burundi bwamaze gutegura mu ibanga kohereza bamwe mu bantu babwo mu Rwanda bagakurikirana amakuru y'impunzi zo mu kiriya gihugu ndetse no guteza umutekano muke. Biteganyijwe ko kuri uyu munsi nibwo rero imbonerakure zari buhabwe ibikoresho by'akazi ndetse n'amategeko mbere yo gutangira akazi, nubwo kugeza ubu dukoze inkuru tutarabasha kumenya niba koko babashije kuba aya mahugurwa bayakora ndetse banatangira guhabwa ibyo bagomba kwitwararika. Nuko rero bihagaze. Reka rero tujye noneho muri teritwari ya Masisi tubabwira urundi rugamba rukomeye rwahabereye rwatumye abaturage bakuka imitima. Ikibazo cy'umutekano muke gikomeje kuba iribamba muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru nyuma y'ibitero bya drone byagabwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku birindiro bya AFC. Kuri uyu wa mbere nibwo agasozi k'ingenzi ka Katare kibasiwe n'ibitero by'indege zitagira abadereva biterwa ubwoba abaturage bo muri Katare centre. Bivugwa ko ibirindiro bya AFC byagabwe ibitero n'indege za Kongo ahagana ku isaha 4 ku cyumweru. Frdc yari yagabye ibitero ku birindiro bitandukanye za AFC nk'ahitwa Kahongore, agasozi gateganye na Masisi centre hafi y'ibiro bya teritwari ahitwa Bukombo hagati ya Masisi centre ndetse na Nabyondo. Amakuru agera mu itangazamakuru avuga ko ibitero byahitiye muri zimwe mu nyeshyamba za AFC zisubira inyuma zerekeza mu bice bituje, mu gihe abasivili bahunze Bukombo berekeza Nabyondo. Ku rundi ruhande imirwano ikaze yavuzwe ku wa mbere ushize hagati ya AFC na Wazalendo Ikinyomba mu metero 10 mu majyaruguru ya Nabyondo. AFC M23 irashaka kugenzura aka gace gaherutse kwigarurirwa n'Abazalendo. Kuragisi ya Nabyondo ukomeza Kasheberi ugakomeza Kayanjuga na Mahanga hari ituze, nubwo rero hagaragara umusado wa AFC kuragisi Kasheberi Kibati. Ibi biravugwa kandi biremezwa ko umutekano ukomeje kugenda urindwa mu buryo budasanzwe. Muri uyu mugoroba rero andi makuru dufite nuko abaturage benshi bakomeje kugenda bahunga berekeza mu bindi bice bitandukanye. Amakuru atugezeho aragaragaza uburyo ki ibintu bitameze neza. Umunyamakuru Steve Wembe yatangaje ko amasasu ari kumvikana hafi ya Uvira, avuga ko abasirikare ba leta ndetse n'abaturage kuri ubu benshi bagize ubwoba, aho rero avuga ko hari abaturage bari kwambuka ku cyambu cya ahitwa Kalundu
ahitwa Sange abarwanyi ba FDC bafashe iki gice kuri ubu rero bivuga ko abazanira bari kugerageza gukora contre attaque kugira ngo barebe ko bahisubiza. Ibiro bikaba biri kuvamo imirwano ikomeye. Indi mirwano rero uyu munsi yumvikanye yitwa Runingo ndetse biza kurangira yitwa Kiriba hafashwe. Kuri ubu rero umutekano uracunzwe, abaturage bahumurijwe na M23 ariko kuri ubu bwo buracyari mu bice bitandukanye. Ni nuko dusoje banywanya makuru twabashyikirizaga ngaha, twibanda cyane ku makuru cyose yabarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.